Kan ag-file ako ni ti resignation letter ko. Wen, bayat nga awan pianak ta. Ag tinulong talangan na mangipataray iti negosyo tayo. Yes, of course. Sigurado, ngagluksaw na dyan. Ken talaga asaan ang nagparparang iti kasarta. Awan ka di pa'y dagiti agasawa abalayan. Awan pa'y, ngamte amukot itati sangpot da. Nagpanek da ang naghanimaon. Ay, huwag. Ta siyempre, kalpasan ti honeymoon da, agtrabaho da manan. Ay katuan Kat sapay la ko ma, ta maadaan ta adagos iti apo ko abalayan. Anya, ay uwan umuna nga apo ko no aganak di Adora. Kasta agmat, ta inaunamat ni Andrew nga anak ko. Awan pa'y matasawa, tagiti dua nga kakabsat na. Isu aya abalayan. Nala, sapay la kuma, ta maadaan da adagos iti anak abalayan. Ayun na balayan. Tagpada ta nga excited ang maadaan iti apo ko. Di pa'y laang akayat kukuman ang makiasawa ni Adora. Ngam, saan namut akayat dagiti daduma ang nagaram kenkwana. Narigat mo't ngamin ti agdarasudos, may papan iti dayta abanag abalayan. Wanbut kit di Oray ni Andrew, aglakay ko man abaro. Naimbaglaangan ta, nagsarak da ken Adora. Kati sumati nakariknaan na iti ayat. Agpatadan Ngam, isuda mo't ti pinagtumpong ni Gasa. Isugayam day tati pawayle. Wen, ket sigun iti istorya, dat-dat lang kano day talik. Tanda kano idi sirena dita. Anya? Isumat istorya da. Kat ti Malacanang of the North, ay, nagpintas gayam. Wen, iso ti may sa kadagiti opisina day ex-President Ferdinand Marcos. Saan ko anam namaan? Akas to'y kapintas ti Norte. Kunakman no may sa kadagiti kakurapayan a probinsya iti pagilyan, ako na ti may sa politiko. May samot gayam kadagiti karangayan kan kapintasan. Kasta lang ti ibagbaga dagiti saan pa nakadanon dito ay. Ken saan namang bigbig iti kinapintas ti lugar. Umay ka, mapantag picture iti dadya banda. Ay, owan man. Ay na. Uma, sakbay ama pantayo agpasyar iti sa bali a pagilyan. Unaan tayo paya pasyaran ti intero a pagilyan tayo. Taado, adayo a napimpintas a lugar ngam iti sa bali a pagilyan. Gusto ka, honey. No saan ako mga adayo launay. Kaya't ko mapantay di Palawan. Ngayon ti may sa kadagiti wonders of the world. Adayo una yan. Okay lang kanyak dagiti napipintas a buya iti Norte. Ken dumagas tanto pa ijivikan. Adda napintas sa pagpasyaran ni Jay nga ayan ti nagduduma wild animals. Sagsagkaan da kayon kinabalayan, Andrew anak. Ay, nasayaat. Ta nakasubli kayo ana sa lunat. Wen mama, ket adu ti pasalubong mi kada kayo. Uwan mama, da kayo kan tatang. Ada pa sa lubong may kada kayo. Ay, thank you anak ko. Kat, kumusta mo ti honeymoon nyo? Enjoy yung matla. Wen mama. Super enjoy mama. Ngamin, nadaanan ko dagiti arapaap ko amagtang iti Norte. Ay, nasayaat nga ron no kasta. Awagan nyo nga ron ni abalayan, ta umay dituye. Dito'y tayo na mangal daw. Agpaluto akiti kare-kare. Oh, eksakto mama. Adda inisang pat mi abagnet manipo di Jevigan. Ay, mayat nga ron Yan adda pa'y bibingka manipo di Jibantay. Ginatang mi kadagiti famous delicacy store. Talaga anap nagkayo. Kan nag-enjoy ang nagpasyar. Wala mama. Tayin ton addan anak mi. Sana kas karinan to ang makapasyar kami. Simbang put kayo gaya man, friend? Juan, kat umay ka dito, hitag-lunch tayo. Uray kat Sunday, awan sarap mo. Oh, sure. Uray kat nakalaba akon. Ay, uwan na. Ano, istoryakan ka? O, sige nga, Rod. Agsukatak labiit.
Sige, friend. Bye. Bye! Ay, talaga nakaragraksak ti gayam ko. Ngam no kasanot kinaragsak na, kabaliktad samat kini Sir Jake. Ang basol na matlaan. Kunam lang amin no asino. Kaputabak nangan, ipagarup na maala na amin na kayat na babaan ti kwarta. Saan mat nga ron nagpapada ti tao? Agyaman nak, na nakasubli kayo ana sa lunat. Uwan, tatang. Ala, umayak nga rod. Mailiwak mo't kada kayo kan Andrew. Anya? Manumot nga aldaw nga awan kayo. Ken italaang. Anayadayo ka itikastoy kabayag. Masapol ang mayroam kayo, tatang. Tasaan na nakasidi. Ewan maawatak matkit de. Sa bagay, asidag kayo matla. Mabalin na kayo latang pasyara. Awan no saan. Siya, timang pasyar kada kayo. Nang runa no adan apo kumikan abalayan. Anya? Apo ko, Adagos? Sige, tatang. Adan nilin. Busy ni mama. Awan mang sango kan kwa na. Sige nga rod, anak. Uwan, Bye. tatang. Bye. Hey, sapay lakuma. Tait isan amabayag. Kat adanton apo kume kan abalayan mitre. Iso ama kikalay sa kamot ka nitin boyfriend mo. Anya, asino ko mga boyfriend? Awan mo't amo ma boyfriend ko ha? Ne, walang manood kayon ken Gerald agayan ni Andrew. Ay sus! Dagdagos, kasar? Hindi lang kasaryo di pa nagsiningid mi ah. Ay na, saan mo na parigatan? Nasingpat kan may sa pulis. Uray, adda pa naggusto kan kwa na. Siyempre, ang pangina tayo matbasit ah. Ano niya? Anyak, easy going ako nada? Ay, saan? Nalawan. Ipakat mo manan ako nagtikinapiliam. Uray, makilikiligak mat, iti kinataerday jay. Diyak mat ipadlaw ah, si kamat. Ano yan? Ay, awan kayam. Kumusta mo at iya opisina? Naimbag ta na damag mo dayta. Bitter at talaga ni Sir Jake. Anya? Wan, malaksi da maladla daw asumang sangpet. Madlaw anabartek kuno adahang over na. Ay, apo na sakit lao na itinakam na iti pan nakabastid na kan ka. Awan maaramida. Saan nga iso tayo ayat na? Katuan mat. Ukat, anya mo ti planom itan. Agi kata kun friend. Saanan akayat ni Andrew ngagtrabaho kay Jai. Agtrabaho klangan iti kumpanyada. Agtinulong kami amang manage iti business da. Ah, kasta ka di? Uwanlin. Apag isulang unay nga roday ta. Awanan, namimpinsanan ang maliklikam ni Jake. Saan na ka na makita pay? Nasakit sa lang unay tinakam mo. Iti pan nakiasawa ni Adora iti sa bali, Sir Jake. Ah? Di mo man la dinarayan mati kasarda. Darayat, tapno. Agpasanaangat. Ay, nga may baga kada kayo dito, sir. Noy ayatan, ti may sa tao. Pakaragsakan, ti panagbaligi na. Wano pakaragsakan na. Anya? Naragsak. Anak asawa ni Adora ni Andrew. No kasta karon, rumbang amaragsakan kamot para kan kuana. No ko na mga ayatam, maawatam ko ma, tirik nana. Kasta ti kayat ko asawan, sir. Salbag ka, Lin. Ha? Kunam no nalaing kaunayin ngagsarsarita. Sana kinalaing, o na pa naging lalaing. Ibagbag lang ti putno, sir. Kan tinadlaw ko, never nga imbagayo nga ayatan nyo ni Adora. Ngamkat di. Kunayo, akayat yu laang. Uno, magustuhan yu laang. Kasta ka no, timbagbagayo ka ni Adora. Saan ka di, Sir Jake?
saan ka makipagkita kanya ako? Apay kit din nga san. Si kakit di Kunak no nakalipat kan. Anya anak kalipat? Saan mo ta? Ay kat, kumusta kayon? Kumusta mo ti biyag? Ti doble ako nada sa ano na single. Unay kita doble. One mat, san kit din? Adan? Adan ti? Ti kahit ko asawan. No adan ton anak kakiti bunyag. Si kakit di man. Agagaga. Anya nga agad-agad. Mano abulanin manipod nagkasar kayo? Saan ka amatanagan? Si Kat, umuna ama ka mo na aginawa kon. Sure ha? Wan! Ay, wan gayam. Kumusta kayo matangkan boss mo? Iti na minsan na nakapagsarita kami. Kaluksaw nak. Apay, anya ti nakaluksawan na kan ka? Siyempre. Imbaga kasan arumbang agsakit tinakam na kan ka. No nakiasawa ka ni Andro. No di katrumbang kumaamaragsakan. Ni, apay kasi timbagam kan kwa na. Siyempre, imbagak, ano talaga ngay ayatin na ka, maragsakan kumaparakan ka. Ano na sa tinagsaritaan nyo kanilina? Wan, ibagbagak kan kwa na, asumaran hudamatan kan Gerald. Anya? Saan na paimat ka no ngay naklon tayo tay gayam mo? Kasta ka di? Pahili-hili ka no paimat Sa bagay, din to agbabawi ni Gerald. Lasing pa di jay. Kaya talaga nga awang girlfriend na. Nga mamok, gusto mo't laan tayo jay. Sa bagay, madaman sa man ang tiskuring tigayim ko. Nasaya ata. Wan gayam, kumusta ka nung matan ti boss na? Agsansan oong kanukan imuyo. Anya? Iswa kayatin ni Lynn to umakar. Mabitlaan. Anda malagip ko. Agikat ni Sonia at Clark tayo. No kayat na, isulaan ti alaan tan, kayat na. Ibagat to Kayat na day jay. Tamaum-uman talaga jay. Kan malukluksaw kan Jake. Sure ka, Adora? Wan, no kayat mo Oo, kayat ko. Talaga ang kayat kong tipo manaw dito Saan ako na naragsak? Kaputawan nagtitan. May isa pa din rason. May kadwa ni Sir Jake. O sige nga Rod Agipasak nga Rod itamot lang iti resignation. Wan friend, kan saan ka agdanag? Numano ti sweldom dita, isumat ti itan ni Andrew. Wow, thank you Sige, kastapay. O sige friend, bye. Bye. Hagyamanak. Awanan ti rason nga agbayagak pa'y dito Anya ti kaya tasawon da ito Lynn. Naglawag mo dita sir. Agresign akon. Anya, kalat samat da ito No. Nabayagan na kayat ko. Ngam inuray ko lang ti kaadamat lang ti pagsarkak. Sorry. No sana nasayat dagiti yung pagpakita kiti kalabas. Kuma, maawatan nak. Tamo mati naglablabasak. Amok. Kat. Sorry na ta Nakapagkari akon ka ni Adora. Anya, kadwam ni Adora iti pagsarkam. Saan lang nga kadwa? No dikat, inalada ka empleyado da. Anya. Wen. Iti mismo kumpanya da Andrew ti pagtrabaho Anya da ito yung nagpanagan ti biyag ko. Italang ang mapadasak ti mapay ti babae. Siyak ti kamkamatan dagiti babae. Ngam nilang Adora tinang pasakit kanyak. Kat saan ko basta maaklon. Sinalbag. Saan ang mabalinda ito'y?
Dayjay lakit din nga Adora ti mangdadahal iti biyag ko. Anya nga ti aramidag. Tapno mapukaw dayjay nga Andrew iti biyag ni Adora. No saan ko man maikutan ni Adora. Awan anyaman na kanyak. Basta mapagsinak ita. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ano ti po na ni Jake, hindi nagpakanda ka. Nakiktot. Kana mo, makapungpong tot. Sorry. Talaga kas sa tibiyag. Tibiyag kat kas lapilin. Agpuspusipos. Saan mo amay baga nga daka akanayon ni tingato. Pudno dayta. Ngam ni Jake, saan na maaklong di kasta. Di amo na kat agnanayon nga isu, ti husto. Dayta tinarigat ka dagiti datumang anda mabalin na. Ipagarop da ngagnanayon da itingato. Anabilag. Di pagdanagak, ang mga na niya ti pampanunutan daya at tao nga aramidan. Desperadon, kat amangan no panggap na ti agaramit iti dakas kontrakan ka. Kada kayo ka ni Andrew. Li, Naskan, nga ganat kayo nga gasawa. Nang runa ka ni Andrew, amangan no ti pagikaroon na. maaramid nga ta ni Jake dayta. Kasta nga ta kadagas. No desperado ti may sa tao, awanan tinalintag a panunot na. Saan nga agbidot nga agaramit iti dakas, hani? Ta saan kong ipalubos nga agbalig iti anyaman na panggap na nang runakan ka? Saan ko matamaawatan ti tao? Maagkit ti takrot. Saan na nga amo ti umawat iti panakapaay? Kasta, dagiti datumang anda mabalin na. Saan da amaklon ti panakapaay da? Pagtangsit na kit di ati kinabaknang na. Aganan ka na ta. Ang mga nanyaki di ngagpaiso teramigan na. Wen, hani. Agan nadak. Barumbado at talaga dahi diya lalaki. Adda nakasaritak amang likidaken Andrew. Kas iti nakunag. Saan asyak tay tao ang makaaklon iti pan nakapaay nang rona no maipapan iti ayat. Nukunak adada elak tilinangan unog gipusak ti kinaragsak ti Andrew kan Adora. Aramidag ikarik dayta iti bagik. Ni Rigor, iso dayto yung mauawag kanyak. Kumusta nga tanti pinatrabaho kan kuana? Hello, Rigor. Kumusta ti pinaramid ko kan ka? Kita man, noan niya ti mapasamak kan Adora, no matay ti asawa na. Aguray ka no lang itinapintas aguntaway ni Rigor. Amang ipatungpal iti bilin ko. No kasta, mabilbilangan ti aldaw mo, Andrew. Kat mabalon tumutan ni Adora. Adayta, may parada kong dilogan ko. Mapanak pa iji department store. At nagatangag para ka na Dora. Adda ng paltog kanyak. Tulungan niyo tinapaltugan! Agdaran, disugat ko.
ni Rigor. Isunto yung mauawag. Hello, Rigor. Kasta ka di? O sige, nasayat nga rod no kasta. Wan, saan ka ngagdanag? Ited ko ti balansek, itinagtulagan ta agatad. Numasiguradon anatay ni Andrew. Oh, rumbang laang. Ama siguradok no nagbaligi ka anang patay kenkwana. Sakbay nga ited ko ti balansek. O sige, bye. Sigurista mo't ti sinalbag ijay Rigor. Alaan na kanon ti balansek. Ket di pa'y sigurado anapatay na ni Andrew. Nimat Andrew dito umang awak. Hello, honey? Ha? Saan asi ka ni Andrew? Sino ka? Kan apay nga dakan ka ti cellphone ti asawak. Anya? Hospital? Apay? Anya? Adda dita hospital ni Andrew? Tanapaltuga? Relax, Adora. Kasano ang makapag-relax? Kasano ang grabe ti asawa? Ay, iso dito hindi ibagbagak. Nilaki dijek ti anda itilikudan na ito eh. Adora, Ti awanan bayin. Pasurot ti sa iro. asidig tayo na ti ospital. Mamuantan na niya't kasasaad ti asawa. Asino nga tati pakamwak? Noan niya tinapasamakan. No natayan ni Andrew, wanoan niya. Ni Rigor, isumot lang ti bilinak ngagpaliiw iji balay ta Adora. Saan ko amabalin ti agdamag kinilin? Siyak ti tudwanda, no aramidak dayta. Pasurot ti demonyo tinagaramit iti kastekin Andrew abalayan. Kumusta ka nun ni Andrew, abalayan? Saan ko pa'y nga mo? Mamanag pa'y lang iya ospital. Umayak mat, abalayan. Sige, abalayan. Dagasan kan di tabalayaw. Ang tricycle lag. Si Kanti dagasan mi abalayan. Never ni ti mang maneho iti may sa alugaan. Ay, alangan ro, abalayan. Agpala sa klaang, itipagan anay ko. Sige, bye. Bye! Ano sino man tinagpanggap iti dakas iti anak ko. Pagbayatag iti nangina. Nakaturok ti asawa. Kay ikata ka no ti balay ti bagina. Agyaman, tanakalasat ti asawa. Juan, naimbag, tawan ka no ti naapektara na internal organs na. Ngaimbag, tanam namin sa lang ti panang paltugdakin ko na. Sandan nga inulit, wino isinasitkan kat sinigurado daan na tayo. Anyat plano mita. Masapol amamuan. No asino ti adda itilikudan tinapasamag. Asino nga tati suspek? May salaang matiap mo tayo. Nga da sakit tinagam na kada kami. San ka di? Juan, yung maraming nga ni Jake dahito eh. No saan man nga iso. Mabalin ananangdan iti mga rami. Kaya't naasawan dayta. Saan mo anapatay, Rigor? No ko naman na ulimak iti balay da. Ket awan bangkay nga insang pwet da. Saan ka kati amakaw awat? Masapol ama siguradok pay. Anatayan ni Andrew.
Isuplong nak. No saan ko nga itad ti balansek? Natay man wano si bibiyag ni Andrew. Kataan niya ti... Inidap nan ti cellphone na. Wah, ti awanan bain. But-but nga nakit din. Agisuplong kano kadagiti pulis. Nujak itad ti balansek iti nagtulagan mi. Natay man wano saan. Agyaman tayo. Tanakalasa tin iti pagkat ni Andrew, Adora anak. Uwan, mama. Ay, asino ita ti maata puno suspek. Nagkapun dito yung dagiti pulis tatang. Nag-imbestigar tan. Asino ita ti suspect? Kat awan mat agparang anakakita. Napandagiti pulis iti crime scene, mama. Barang anta maalat nga impormasyon ni Jai. Kasta ka di. Kat, asino ti kasla atapon yung arod ita. Awanan sa bali, tata. May salaang matagsaksakit tinagam na kada kami. Nang runa kan Andrew. Asino? Ni Jake. Ti binastad ko kan sigod abos ko. Anya? Adagam saan ko amalipatan ng baga na kanya. Saan na kano amaaklon ti panang paay ko kan kuana. Anya? Kan adda kanumat na ibaga na ganlin. Uray kano anya ti mapaspasamak. Agawan na kan Andrew. Anya? Ni Jake magdito eh. Sumpatang mo. Hello? Hello, Lynn. Kumusta kan? Kumusta ti baro at trabaho? Awan palikot ko. Ngam, dito ka diya talaga ti kayat mo, kumustaan? Ano kayat mo amamuan? Uwan. At ka ti pay sa bali. Alangan mo't may papankan Adora. Apay, at ka ti nas ka na mamuak may papankan ko na? Ay, diya ka mo kan ka. San kan nga gintidiam mo? Saan ka maawatan? Nawanan ti pagampay, sir. Sorry, ado ti trabaho. Bye. Huh? Ti mo na nga da, kadyak amo ti rantanan, wapay ng mawag. Kaya't nalakit ti makadamag, nanyat napasamak kini Andrew. Sinalpag. Iti pagawatak, iti panagsarsarita ni Lynn. Di na lang may diretsa. Ngum siyak ti atapon na iti napasamak ken Andrew. Niregurmanan tayo mawawag. Anyaman nga tanti bagana. Saan ko asong batan? No saan anatay ni Andrew? Saan kon nga itad ti balansek? Saan asyak ti butbut nga na? Tamabalin ko apaglibakan, tinagtulagan mi. Wano pa nang bilin ko kan kuana. Napatalikod aklahan tinang paltog kanyak. Nagdardaras api manaw. Naimbag. Tasaan na kan ngayon nasitkan. Kan sinigurado anatay kan anak. Day tati pagyamanak, mama. Nupod no ti atap ni Adora. Nagtakasan tayo at tao. Oray siyak, mama. Isumot ti atapak. Tawan amok asabali ang napasaktak. Wano agsakit tinakam na kanyak. No saan ani Jake. Uray pa'y asino tayo jay. Naskan nga ikaro na tinaramid na. Oras ang mapanagnikan. Dakas at talaga day jay. Nupod no nga iso tinang pangkap itibiyag ko. Adadagkal arason. Tapno aramidan na tikas jay kan ka. Ngem, ti parikot. No awan agsaksi nga iso ti akin nakam iti panakapaltog ko.
Ako na ti doktor. Saan mo pa'y amabalin ti rumuan? Duwang aldaw pa'y siguro. Matuo ka na kung dito Han. Anong samlabasitan? Narigrigat. No, ganatang at agdara ta sugat mo. Sige. Ngam, ti pampanunutek. Amangan no maamuan ti mastermind ti pan nakapaldog ko. Ket umaydak uloyan di ti ospital. Kinasarita min kan mamati management ti ospital. Awan ti basta mapalubusan na sumrag. Malaksit iti attending physician kan nurse mo. Sige. Naku natin nakasarita may apulis. Padasan da apaliiwan. Kan kasarita ni Jake. Ta iso ti agparparang a person of interest da. Iti panakapaltong mo. Ta ibasar da kadag iti inted ko kadakwata nga informasyon agraman nili. Asa mo na mapalutpot ni Jay? Ta iso ti talaga ang mabalin tayo nga atapan. Sapay lang kuma. Pachak, mamantumot lang ti kinapudno. Saan ko ang maibos a panunutan? Ang maaramid ni Jake ti kasta. Ti tao a desperado ko nakmanan, awan tinalintag a panunot na. Kaslag bagtit. Anya nga ti maaramidan tayo. No talaga asaan nga iso ti ay ayadag. Kuma, amo na mat ti mangawat iti pan nakapaay na. Ni manan record ito eh. Sungpatak man lahangan. Hello? Kumusta, Boss Jake? Kasanon, te balanse. Balansi asasawam. Saan mo napatay ti tao akayat ko apatayam? Kasta ka di. Nga mawantulagan ta kasta. Anya? Titulagan ta patayak. Altoga, itinaramit ko. Ngam, napatay mo ka di? Puno asahan. Nga minaramit ko tibilin mo. Tangay saan mo napatay? Saan ko nga itat ti balansek itinagtulagan ta agatad? Okay. Nga mamangan, nagbabawi ka. Hoy, saan asyak ti butbut ngam? Saan ka butbut ngan? Di napayamam mo na, Jake. Bueno, tangay saan mo nga itat ti balansim. Alaki ti sabali. Ah, kanya ti kayat mo asawan? Awagag ti pamilya na ti pinaltugag kan kahit mapatayin, takit tawag ka nakwata ti balansim. Bagtit ka kadi? Kasano ko maadawaton kadakwada? Ha? Simple. Dawatag ti balansim kadakwada. Kasukat ti panangibagak asikat tinang tangtang kanang piling kanya. Anya? Buisit ka? Ti sinalbag arikol? Di pa'y kat siyak ti mabalod? Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.